Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkıbetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm hurmatlı cemalar. Aleykümselam. Estağfirullah. Men sözümdü birinçile tavarruk kılıp Kur'an ayetlerden başlayayım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bendelerine şunay dep kayrılgan. Estağfirullah ve atasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. Sizler Allah Teala'nın civini, Allah Teala'nın şeriatını, Allah Teala'nın dinini bardanar top bir yelikte karmakla. Bölünüp jarılıp ketpegile. Mana bul Allah Teala'nın bul hükmü, bul buyruğu dünya yüzündeki Müslümanlarda bardığını birimdүүлükкө, ынтымактыкка чакырып атат. Азыркы учурда калаверсе bir үй бүлөнүн ичинде деле ата бала менен же агай менен ини менен ынтымактары жок, сыйырматтары кетип атат. Эгер ошол эл мусулмандар Аллах Тааланын ушул аятынан кабары болсо, бардыгы ынтымак болуп, биримдүүлүк болуп, Куранга, хадиске, фикка амал кылып жүрсө, елдің арасында да негізі ынтымақ үйден башталат, үйде да, үй бүлөдө ынтымақтық болады. Ошондой эле мусулмандар ичинде бардык мусулмандар ошо Аллах Тааланын буйругудай динди бардыгы жапатырмак бирдей кармашса, мусулмандардын арасында өтө бир жакшы ынтымак болот эле. Ана Аллах Таала бул жерде баса белгилеп айтып кеткен: "Вала тафарраку." Силер ажырап кетпегиле. Mene dinde ajrap her kimler ar kандай agım menen kirбегиле. Bardığlar bir akida menen, bir mazhab menen dinde karmakla dep Allah Taala buyurup atat. Oşonduktan biz şu Kur'an'a amal kılışыбыз керек. Bul Allah Taala'nın buyruğu. Bardığımız bir mazhab menen, bir jol menen dinde karmasak, oşonda Kur'an'ın hükmünü, Allah'ın hükmünü boyunsungan bolabыз. Oşonda ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aytып ketken: "Alaykum bil cema'a." Sizler daim qayerде cemaat bolsa, oşol cemaat menen çoğu жүрgülö. Jana başka hadiste aytkan: "İttabi'u sawadal azam." Qayerде çoğ cemaat bolsa, oşonu erçigile. Demek biz çoğ cemaat erçişimiz gerek. Bul çoğ cemaattan maksat mana şu bizden Hanefi mazhabimiz. Sebebi dünya yüzündeki Müslümanlarda eseptep görsek 70%'ı Hanefi mazhab bolup eseptelenetken. Dünya yüzündeki Müslümanlar. Orta Asya'daki Müslümanlar olsa, bunlar 99%'ı Hanefi mazhab bolup eseptelenet. Oşondaylı bizim Kırgızstan 99%'ı Hanefi mazhab bolup eseptelenet. Oşonday bolgondan keyin biz oşol 99%'da yetişimiz gerek. Kalgan 1% ajrap çıkan agımдар erçibizden.